asoi badana ping thalaba asuk yamna tawriba opposition party se ekoi na thagat sabagi wana te ekoi su angamba level da ekoi gi best level da ekoi hona jabane ba si suk yamna hona raba si bauda 99.9 hona bada 0.1 do chitha hore na 0.1 do da hekta blame to bone ba hona riba 99% do congress na hona jariba 99% se uroi ba 1% do da ne ba urak toise sumain tawdana kudom bi thinba asoi ba puthok pa se ruling da puthok piragadi masi kayam effective orangani leibak si moi gi governance se kayamatik mahaya lamani adu asigumba mayam am lei adu aikhoi se human rights activist na teba political party amane ba aduna asigumba amsu lei asi haiba mayam punamak se karino yengo hujik ai kenomta thamjage wafam amtang lo sanjarapada aikoi hujiki policy program no mata BJP gi lairiba policy program their style of functioning their ways of governing the state masida amta naina da bane yo miyam se BJP amasung BJP gi sympathizer sing se BJP da loyal oiba sing se BJP gi policy program BJP gi ashoiba loopholes amata naina royaba adoi tardi ashoiba phattaba aranba mayam se kupsallaga yokhallaga thamba taragadi kari akhoi isa si so ashoiba dugi part ama nattabraba phattaba pot tu da tongsallaga yauksan taragadi ai isa so phattaba ama nattabraba aduna masai gi center da asi haiba yadabra parliament da asi session da asi haiba yadabra haiba se very welcoming suggestion akhoi note tawsanjai adu hairiba punamak se sida lairiba BJP gi yankhai mari se moiga chatminnariba moi yankhai mari se loin tokrasu moi nifu mari se no mata individually oiraga su collectively as a whole oiba yai individual level da oiba yai khabar da oisinu nataga through letter oina ada thagi gera kainomta di approach amta di tawna moiso Congress ti noi haiba yadabra hairi dumaina hujik MLA oina lairi baneba lakh yankhai crore lauthoga sarkar gi fund lauthoga lairi baneba moigi adu development fund ada fund adana moi myam lairi baneba sarkar gi security myam season araga sarkar gi free da yen ba thau myam do season araga moi nuai na koi chatana masidai da quarter da laidana tawri neba leiba ki kaim tawdrasu moi di yam nungai riba awda lairi ba BJP gi MLA myam se moi nifu mari se nongmata su CM da iwa ba khabar sida Congress hun bana taba moi gi center da CM ta di tawbiyo unabadi phangdre adu ai chithi ama sumaina prime minister office ta president office ta home ministry office ta finance ministry da akoi Nirmala Sitaraman da aina CM thajagre mana response sumaina tawbire e akoi chatlaga haktheng na unaba ngamdraga su appointment pibiraktraga su aikoi gi site gi taksan baya ba leptana taksalli haidana BJP gi lairiba MLA mayam sida su nongmata di adugumba sakhi sabon do khara tawbiyo ba leiba ki interest ta moida question amta tawse ba Congress su tawbiyo tawgano haibana te Congress su tawbiyo but BJP do avoid tawgano haibani da BJP da su question se tawse haiba aikoi loina makta question tawbiyo leiba ki damang tane lairiba mayam sida yaya ba ado BJP avoid tawraga BJP neglect tawraga chatkhraga thaira chatkhraga Congress ki manga sida sum tarakpa loina thaira chatkhraga Congress ki manga sida pop tarakpa loin kan tho amaga honorable prime minister leibak chi gi chawgrama prime minister am leiri haiba kawgre Narendra Modi kauba India gi prime minister leiri home minister Amit Shah kauba am leiri si mayam di loin kauna greba oja bimol na du tawbi di karigino oja bimol na du hangdri karigino sumain tawr leireba nate leibak chi gi bhar punamak se akhoi gi Congress ki MLA manga si MP ani sida pulap tainaraga moida pulap kokthak sida hapa puro haibududi masi ngambabudi oijage ko nongma soidana su ngamakani 2027 da dum purage bhar do yam puhanningi me bhar do koi 2027 da pujarage aduga miyam gi aningba apamba thunghanjage adu haujikti khodom bi si aikoi lengak pairiba double engine gi BJP government se masida tawraga aikoi punna hotna minara kanda aikoi athuba matamda santi hanjal halakse aikoi akoi gi learned advocate ta ina question macham tang khangning dana hangjaning bane akoi hujiki wahang paukhum tawbase honorable member parliament gi da
अखोगी लोक सभा दा लेबिरीब ऑनरेबल अनीना हंगबा मतमदा पाउखुम फजा फजना पिरे हाइबिरी सुमाइना राज्य सभा की ऑनरेबल एमपी नसु हंगबदा आंसर से पिबिरकद्रा पिबिरोइद्रा अदु मंगोंदसु खरा हंगहनसेरा क्वेश्चन से लेबा की इंटरेस्ट ता हाइबसिसु आई ओजा सुम हाइनिंग बाहाय तारे अदुगा ओजा दने इन हाइजरिसे अदु हुजिकी पोचे सबाइन तौदना मोय अहुममकना फजना थबक तौबिरकपो ओइसनु हेना हंगबसु ओइसनु अखोय लर्नेट हाइबिरिदो आई एप्रिशिएट तौवे अदो आई कइनो तौरगा अनी दु खक्ता तौरगा अखोय गी राज्य सभा की एमपी हे कानथोकपसे मासु खरा परफॉर्मिंग एमपी अम ओहनसे नॉन परफॉर्मिंग ओहन दबसी फत्ते हाइबदु सुम थमजनिंगना तौबने थैंक यू याम नुंगाइजे जनरल लाक्सिगे ओजा कनोगी कांग्रेस की मथकता समाइन थमैबा से अखोगी ऑब्वियस कइनो कांग्रेस मथक थंगले पे कोई एलिगेशन हाइगद्रा कइनो याम हिपोक्रिटिकल ओइबा पोट अमखकनीना कोई एमएलए साइड फोंदोरकपसी रिगार्डिंग अखोगी इंपोजिशन ऑफ प्रेजेंट रूल इन द स्टेट कमाइन थंबिने ओजा मथौ तौगदबने मथौ तौदना दम सोयरोन ngang लैबसी कुइरे हाइनिंगाइदि याम लै अदो ताबा नुंगाइतबा याम यावनी अदुना खरा अदुम फारा ngangnabasida mayamse adum adjust tawnabai wane बीजेपी ने हुजिक तौइसिबु कइनो मथौ तौगेदि हाइदना कांग्रेस अमुक तौ अदगी अदु अमुक तौ तौर लेजि कइनो मोइगी पॉलिटिकल क्राइसिस मोइगी फैमिली की बीजेपी की इंटरनल क्राइसिस असी सोल्व तौननाबा इरांग लाक्सनबगी नमादा अखोई पीआर से थमगिबनेना हाइनरिसिनेबा मयामना ngasi बावदा तसेंगना मणिपुर की थोइबा प्रेजेंट क्राइसिस सिगी अखोई इरांग लोइसननाबा अदुगी इंटेंशन दा तसेंगना मणिपुर सि नुंगसिबदगी सेंटर दा लेरिबा बीजेपी लुसिंगबसिंगसिना मणिपुर की दमकता खल्लगा मणिपुर प्रजा मियाम की याइफनबा स्टेप अमने हाइदना अखोई लौदेबा अदुना असिगुंबा प्रेसिडेंट रूल मखोइना थमहल्ले मखोइना ने थमहल्लिसे मोइना थमहल्लिबा प्रेसिडेंट रूल से अमुक कांग्रेस पार्टी दा अमुक हुजिक खुदोंबि थिल्लादि कमाइन तौनी मोइगी सरकार से निंगाइरकदौरे बीजेपी ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कमांड तौरगा लेंगाक सासोन तौरिबा बीजेपी से डबल इंजिन लेंगाक की सोमद इंजिन नामगी सरकार से सोमद फेल ओइदौरे इंडिया पुनमकी ममांगदा मालेम पुंबगी ममांगदा इखोई बीजेपी से चोप तारे हाइदना मदुगी फेस सेविंग ओइना प्रेसिडेंट रूल से थमगिबनेबा अदुदी प्रेसिडेंट रूल थम्मिसे कांग्रेस न थमहनब्रो सिबु कनान थमहनबनो मोइ मसाना इनवाइट तौजबने सिदि मोइ मसाना अदुम बाटोन तौरगा प्रेसिडेंट रूल से थमजगिबनेबा अदुगी प्रेसिडेंट रूल दो हंदक पार्लियामेंट सेशन ममांगदा मोइ करी हारमगे अथुबा मतमदा सरकार लाअनी अथुबा मतमदा सरकार सेमगनी पॉपुलर गवर्नमेंट अमा लाअगनी मियाम की अपाम पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमगनी ना मोइन एश्योरेंस मियाम दा थाजब पिरइसी ओइरगनी तौरबा याय ओइरबा याय ना तेंखांग कयारक तौरक नत्रो था तरुक की प्रेसिडेंट रूल ममांगी ताम द लोइदिंगाय टेन्योर दो लोइदिंगाय ममांगदा अदु हुजिकति कइदौरे अमु अनदर 6 months अमा एक्सटेंड तौबगी कनो तौरे अनदर 6 months अमा एक्सटेंड तौबगी अखोई रिजोल्यूशन दो मूव तौरइबा मदुगी कनो से कनाना हाना थांगलके हाय मतमदा बीजेपी की यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ना प्रपोज तौरकपनेबा अदुदी प्रेसिडेंट रूल सी एक्सटेंड तौनगाई सी जो मोइननेबा तौरिसे अदु असिबो कांग्रेस तमु खुदोम बिथिल्लिसे अखोई करी हायो हायबनोबा अखोइसे सिदैदा अवाय खुम तौनरगा करी फजबनोबो ओइदोइसे सि मोइगी इकाइनिंगाइनेबा अदु लेबाक सिदैदा अखोई पीआर मतम कुइना लेखिनी सांगना लेखिनी पाकना कनो तौदौ मानदे अखोई पीआर पांबा मियाम लेरी कहायबा करी स्टेटमेंट नो सिसे मखोइगी पार्टी से यामना इंसल्ट तौबा मखोइगी पार्टी की इमेज सोकनिंगाइ ओइबे स्टेटमेंट नेबा सिसे अदुना इंथोक इंजन तौबगी महुत्ता मोइगी बीजेपी की एमपी लेना बीजेपी की एमपी ना मणिपुर की बीजेपी की एमपी नदी करी की सिगी प्रेसिडेंट रूल की मतंग दा एक्सटेंड तौबा यानी यारोयना पार्लियामेंट दा करी की राज्य सभा दा अमता हाइदबनो ngang दबनो सिगी मतंग ददि
अदु मोइना लोइना चुपचाप लेरे अदगी पार्लियामेंट सेशन जी हौद्रिङाइ ममांगदा मोइगी डेलिगेट्स अमा पुलप चटलगा सेंटर दा ए असी तौबियो सी तौबिदबा यारोय असी पामे असी पामदे सी तौरगदी मणिपुर गी दमकता याइफबा ओइगनी हाइदना मोइ चटलगा कना उनरोय करम्बा बीजेपी की मिहुत चटलगा आदा सेंटर दा करम्बा लुचिंगबा उनरोय मणिपुर गी दमकता हंदकी पार्लियामेंट सेशन सिदा असी तौबियो असी तौदबा यारोय हाइदना कना प्रेशर तौरोय बीजेपी ना तौगदबा मथौ तौदना अखोय थोक मोक तायोनब उल्टा पुल्टा तौरगा मियाम चममन हनबसे मसी रेस्पोंसिबिलिटी दगी नाथैबा पुक्सेल सेंगदबा सिंसियर ओइदबा मथौ मसक खंगदबा कौवे हाइदना आई सुमाइन थमजगे अहानबा राउंड ओके ओजा थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ओजा आई ओजा बंकिन दमुक लाक्चगे ओजा अदुने हुजी अखोइगी हुजी लैरिबा पोट सिदैदा अमुक बीजेपी दगी सुमाइना हाइबा कांग्रेस दगी हाइबा पोट मैमम लैरे क्रिटिसिज्म गी पोट मैमम सु लैरे अदुतोगा हुजी तसेंग हाइरा कांदा हुजी पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इश्यूज इन मणिपुर हाइतारे अदुना अखोइ पीआर सिना सोल्यूशन ओइबा ngमोइदबोइ तादि पीआर सिना अमुक थमनिंगदबगी अदु पॉपुलर गवर्नमेंट अमगे अपांबा मैम फोंगदोपम लाइ अखोइगे हानि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मसामंगसु थमगी रिसेंट स्टेटमेंट दा प्रजागा अखोइ गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंग हाइबा तारे यामना नकनबा ngमक्तबा कैनोम कैनोम मखोइन चटप मतन पीआर से लाइपे लापथुरक अदुमकना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा थमनिंगबा अपांबा सामंगा फोंगदोकिबा फॉर्मसु लइ हाइतारे अदु पोसम मैम लइबने अनो करम करम अखोइन हाइतारे हुजिगे कांग्रेस की साइड तेगी सु अदुम हुजिमा अदुम पॉपुलर गवर्नमेंट अमा नत्रे हारगा अखोइ फ्रेश गवर्नमेंट अमदि लइहनिंगबगी हाइबा तारे अखोइगे अपांबा सिना फोंगदोकना अदुम लाइ अदु पॉलिटिकल अदुगा अखोइगे लइरिबा सिक्योरिटी इश्यूज मैम सिगे अदुपा अल्टरनेटिव कैनो हाइबा तारे हुजिग हुजिग मक्सेमबगी चुकन तौनरी हाइतारे अदुना स्वाइगी मतांगिदा पीआरसना मुंग था तरुक मंग अदुम सांगतन अदुम लइबा तारगदी मदुम हंजिलकपा ngमोइदरिबा हाइबगी क्वेश्चन अचौबम सु वहंग लइ हाइता अदुना स्वाइगी मतांगिदा कांग्रेस करी मीटिंग ले लइबा की लुरबा इशू कया खनभम ओइरिबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली गी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ता तुम याब तुमुरगा उइरगा लइथोरगा खना नैनबदि लैबाक की नोंते यावदबा तुमगा उइरगा लैरगा ngarangda mikap khangthok thoraga choron ngangakpase masi leibak praja miyamna idi nokningngam khalle masi ikai ni ngai ni sarkar ji ekhoi congress na pai ribo kanana pai ge sarkar si bo ekhoi hek sarkar da bu question tawragadi hunaraga lei haibase praja miyam so ai ngasi kanom ta haijage ba aina thamjaningi si kaino sarkar da wahang hangdragadi कनादा हंगदगेबा अखोइसे अदुगिसु मथक्ता अखोइदि ओपोजिशन पार्टी अमोइना लैरिनेबा ओपोजिशन पार्टी अमना रूलिंग पार्टी दुगी असोइबा अहोबा मोइगी लुप होल्स मयाम से मसी यंगछलगा मोइद हेना स्ट्रेंथन तोहनबा हाइबसे मोइगी गवर्नेंस दु मतेंग पांगछलिने हाइबसे मसी बीजेपी नसु खंगबिगदबने अदुगा बीजेपी की यामना लॉयल ओइबा सिंपथाइजर्स कांगुनसु खंगबिगदबनेबा अदु मसी यंगो अखोइ यंगो इशू हाइजे कइनो अखोइ कांग्रेस पार्टी ना अमतिक लावे अखोइ ऑनरेबल एमपी डॉक्टर अंगोमचा बिमोलना पार्लियामेंट नेशनल हाईवे सिंग फ्री मूवमेंट लेहनदब यारोय फ्री मूवमेंट लेहल्लो हाइदना कयामना अखोइ इशू जी पुखत खरे कयाम ngang sigi matangda ado national highway si home minister masamak na so manipur gi governor na so akoi national highway the free movement lehel gani athing ba yet pa amta pi ba ya roi hai gi bane ba masi thabak to ontho ibra masi national highway the free movement lehel libra masi hang ba se aikoi gi khudong cha ba lori bra ba national highway the free movement lehel haidana congress party na laujari ba se aikoi congress party gi lanai benefit la ba si leibak miyam gi natabra ba adagi irang loisalo irang loisanaba hotna biyo ana aikoi gi mla akoi congress gi opposition gi manga sina lauraga lakhiba se irang loisalo haiba sida kari kayamna kairage manipur da shanti athuba matam da hanjal hanbiro o haiba sibo lalabra ba adagi luchingba matik chadre luchingba ama akoi leibak ngak ba sen bangam gadaba kanano state si phajana lit torga chat pangam gadaba ama khanabiro leibak ngak pangam moidaba oragadi miyam ji waman gre haiba se masi state ki interest na tabra ba aikoi gi midagi changhaluraga moi gi bjp da koina chief minister oiruba yaba natte ba adu sigi simple logic ne ba sibu amuk haina gi gadra ba takna gi gadra ba suk yamna educated oraba well informed oraba aikoi gi masi gi khunai ji da
सी यौना सिगी लेवल सिदा असुकी मतिक सिंपल ओइबा पॉइंट मचा 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 बेसिक नॉलेज खक्तने बसे असिगी बेसिक फंडामेंटल ड्यूटीज खरा कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा मसागी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मसागी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अमा ओइना माना लेबाक सिदा मागी तौगदबा ड्यूटी डिस्चार्ज तौफम थोकबा ड्यूटी दो तौरक्तबदगी प्रजा मियाम सिना पेलक्तदना अखोय लेंगाक मतिक चाद्रे लेंगाक लोन सोयरे कांगखोंग चाइरे लेबाकसी याद्रे हाइबसिबु करी अकाइबा लेगेने मसिक नतदि तुमिन लयो हाइब्राबा अखोयसे अदु कांदा याम फै हाइदोरिब्राबा अखोयसे तुमिन लेरगना ओपोजिशन मपांगन याम सोले कैसु तौदे हाइनीबा अमु खरा nganguरगना हुनरगदे लै तानिंद्रे हाइबा करीनोबा अखोइन तौदोइसे दिल्ली चतसे पुन्ना चटमिनसे प्राइम मिनिस्टर उनरुसे होम मिनिस्टर उनरुसे नोइना लीड तौरो अखोइना तुंग इंजरगे नोइना हाइबा ngamdabudusु अखोइना हाइरगे नोइना डायरेक्ट ओइना हाइबा ngamद्रसु हाइदना ऑनरेबल सीएलपी लीडर श्री ओक्रम इबोबिना हाइरबनेबा अदु याबीदे ऑल पॉलिटिकल पार्टी की डेलीगेट्स चतसे हाइरे यादे याद्रसु कोई लेक पर चाबर थोंग थिनबर करीनो प्रोटेस्ट तौरुबरा इंडिया गेट पार्लियामेंट हाउस ममांगदा राष्ट्रपति भवन ममांगदा अखोय चतुरसे करीनो एनी मीन सिजनरगा अखोय तौरसे हाइबनेबा तादे असि कैदौ हाइबनोबा अखोय अदुदि लेबाकसी अखोय ओपोजिशन की मंगा सिना पालेब्रा मोय 53 सिना पालेब्रा फरे 10 दुसु माइनस तौब्रो होजे मोय 94 से करीमता ngammaroi अखोयदि करीम ngamjadre अखोयदा हाइरानो नोय कांग्रेस की मंगा सिना तौरो हाइरे गेरगा नाखै सेंगना हयेंग प्रेस मीडिया दा बीजेपी की ऑफिस दा प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरगा अमतंग हाइबिरो अखोय अंगम लेवल दा होनजरगेबा करीनोबा तौरिसे हुजिकसे अखोयसे सी हाइरगदी अवाय खुम मान बनेबा मोयगी मथौजे अखोयना तौरु याब्राबा पुंझनौ हाय मोय 94 से अमता पुंझनरगा का अमदा चाम थकमिनरगा नोंगतदी लेबाकी दमक्ता नोयना अखोय तोखाय लेबा मालिदो अखोय ग्रुप लेबा मालिदो लेति येंगो सि हाइदना मोय 94 दोमता फमिनरगा लेबाक प्रजा मियाम सिदा फोटो वीडियो उटलोने अखोय लेबाकी दमक्ता खनरीना करीगिनो कनाबुनोबा अखोयना पुल्लुदोइसे पुंझलो हाइजे करीनोबा ममांगदा तत्तना हाइजग्रबने अखोयना पिजरीबा सजेशन अखोयगी हम्बल सजेशन लेबाकी याइफननबगी दमक्ता हाइबा लावबा खोंगबा खरसि नत्तना अखोय करी तौ हाइबनोबा मोय खुदांग पायरा यालुरा चतो मंगाइरे हाइसिने इना सि यादेबा मोइन तौरि म्यामजे असिगुम्बा म्यामसि मोइना तौरे ngasi होय बीजेपी कांग्रेस की सुम खनररोइसे अमरोमदा खनरसेबा ngasi अनएम्प्लॉयड यूथ म्याम करी तौरे ना लिसिंग कंगाउनदना ngasi आशा कया कायदना निंहन्नदना थमोय सोक्तना लेरिबा म्याम थबक फंगदबदगी मतिक चारबा नहा म्याम ngasi थबक फंगदना लेरिबा म्यामसे मोय होपलेस ओरकबा डेस्परेट ओरकबा फ्रस्ट्रेटेड ओरकबा असिगुम्बा म्यामसे विजन उरक्त्रबा करीनो अइना थांगदौरिबा खोंथांगसे हाइबा खंगक्त्रबा नहा लिसिंग से फ्यूचर की पिलर ने फ्यूचर जनरेशन से मणिपुर की फ्यूचर कंदौरिबने हाइबा सोसाइटी की पिलर ने हाइबा यूथ म्याम की विजन से पुलप ममी सामलगा मखोगी पिक टाइमिंग फजरबा पुंसी से सोइदतगा मांगहलगा ngasi कांगखोंग चाइहलगा मणिपुर नुंसीबा सारिसे करीगिनोबा मणिपुर नुंसीरगबु मणिपुर की यूथ म्याम जी सुमाइना फरंगजाई चाइहलगा लेगद्राबा करीगिनोबा ngasi सिगी खुनाइसे एजुकेशन सिस्टम न ngasi टोटली फ्लॉप ओइरे यंगबियोबा अइना थमजनिंगबा पॉइंट खरसे अइ बीजेपी कांग्रेस की वादो तोखरसे बहुजे याम असिगुम मतांगसी सानारोइसे हाइबनिना होजिंग असि कैदौरे लाइरबा मयाम सिना सुभम नोमभम खंगदना लेता लाइरबा मयाम सिना ngasi कैदौरे सुभम नोमभम लेत्रे फना तंदबा थबक सुनिंग नोमनिंगबा मी ओरगसु तबक पु फंगदी अइ कैनोमता सुजरगेना खरो खोटगा लेबा मीसे मसिजु थबक सुभम लेतेबा होजे करीगिनो अकोय इकोनॉमी से कंप्लीटली कोलैप्स ओइरेबा मणिपुर की इकोनॉमी से डाउन ओइरेबा से अदोय तारदी अखंग अहि एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट मैम सिना ngasi ngangiba मैम से बीजेपी दी ताबीदब्राबा अदु हेल्थ सेक्टर दा हाइरो एजुकेशन सेक्टर दा हाइरो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ओइरो नत्रगन एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ओइरो मणिपुर बु हिरम अमतदा हुजि लौखटपा याबा करी लेरिगे लंबी थोंगजि हुजि कदम मफम अकोय लंबी चटपा यारिगेबा एनी लंबी अमता अखोयगी नेशनल हाईवे थौबाल लाइन की सी नत्तबा करम लंबी अमता अखोय चटपा याबा लेरिगे लंबी से अमता पुथोक पिरोबा बीजेपी न खुदोम भी थिलगा करीगिनोबा मणिपुर प्रजाबु असुकी मतिक वहल्लिसे असि यंगो
aduna naha mayam sina unemployed youth mayam sina ngasi di kaidore thabak phangdabagi masing henkalakpa tawham chabam khangaktabasina depression anxiety leire aduna aki tujung na pik thalle depression anxiety leirabanina masi traumatized tawraba adugumba akhoigi ama oireba mase hairiba mayam sigi victim oireba adu sigi victim se kanano oihanbano BJP gi negligence of the BJP government ki victim neba ngasi Manipur praja miyam sina phangiba khudol je BJP da bibiba khudol neba ngasi IDP lising humpu hena leiriba internally displaced person mayam se masigi damakta BJP gi leiriba MLA sing sina BJP gi MP na center da special economic package ama PB ga da bane haiba kholaw amta tagraba puthokpir o kari numita karamba pungsingda kari function da kari occasion da haigi kari khabar da yaugi amda puthokpiro ai enlighten tawbiyo ba ina khangdabagi oram magaso kari gi noba Manipur gi suk waraba matam sida usit thawoi da bi type da second class citizen step motherly treatment gi type da koi Manipur gi special package amba Manipur nungsi na taga nungsi de Manipur prajana awaba tari si masak khangbi de Manipur gi miyam gi damakta khalle na taga khande haibase BJP na mayek yam sengna handaki parliament da Manipur gi budget puthokiba do maduda pass tawgiba budget to aduda it's a very clear indication aduda phajana reflect tawrabane ba BJP na Manipur gi damakta kayam khanbiri or khanbide haibase huje adagi internally displaced people mayam sigi relief camp ta leiriba akoi lanjenaraba mayam sigi mayum makai sabini haibaduso moigi prime minister awas yojana haibadugi paisa du dai amuksu lawtho agam sada oi lerame tongana moigi special oina economic package ama semaga moigi policy program sembo oiramdreba adu tadi victim oirabadu da hanjan victimize tawhalli si kari gino BJP na asiguma mayam sidi kari no ba adagi hujik health care da mamang da kari haigi mamang gi honorable chief minister na kidney gi patient kidney na basing akoi paisa am da tinghandana free da layeng ani na haigim natra kidney na ba mi myam gi complain amang asi social media da khabar da uba phangi sidi kadai da kidney na ba mi am da free da layeng ge huje tawri myam se ai isa hak theng na hospital ahum mari da visit tawraga ai inquiry tawri bane aduna adugi list myam am leyeba ai adugi matang da ngangna se ba huje BJP gi karamba kari department dai no khoi thor ongang na seba asigumba mayam am leiriba adu hiram khoding makta lokhat pa yadre adu asigumba haide asigumba tawde hai akoi sida henang kayam ngangman na mina taning ngaroi akoi congress nungsira roi na khoi di ngangba ikai bagi stage am yousala abaneba si bhawda karim ngangdre laibaki kaim haide hai taragadi akoi kari no tawdoi si sorok da tummuraga akoi gari na takhai halaga mina pen do mangai reba kari no ba khoin tawdoi sibo tawgada ruling da leiriba BJP sina karim ta tawdeba adu moina amta tawdana pang kida lak sege oza kamai thambi ningi oza khoi ge closing remark oina su thambiro za se khoina losenjara khoda ina haining base BJP na asom mainland part ta center rom da haibatare different parts of the country the Hindu Muslim gi hatred and enmity ama moina amaga dharma jat bichat khaido oga sumaina nungsina handana bagi policy program manung yam hidden noiba moigi RSS amsung BJP na chathari base sumaina Manipur da so moigi haunabi Manipur da so akoi kanglup masen se amaga nungsina handana bagi hate che division je hujikti nak pak tanaredana pura completely divided oiredana asigumba hatred ki maru hun base moi ada moi gi hainabi moi gi haunabi adu ada Hindu Muslim tawbodo adumaina somda so maitei ga kanglup amaga adumaina amamam tawraga adomda adugi kaino do haurak paneba adugi trend duneba laise adu yamna sincere oidaba pukchel yam sengdaba party ne BJP se moina pukchel hek sengambada ngasi sigi phibam je ko yoroeba hairiba mayam se seriousness sungai leitaba moi kari thoige habase ngasai ekoi oja mana haibibada center gi congress ka state ki congress ka pau phauna bidabra haibase siguma phajaba question se aidi BJP da ga hangbiragadi yam phajagani
Center ki BJP ga Manipur ki state ki BJP ga paw amata phawna bidra ba gaina nong matangak sumaina hangaga di yam phajani fruitful oigani aduga yes sume state ki interest ta PIL bo isno ama bo isno in any form angamba mong da ikoi thabak tawgadabane yes right but aina ngasai haijagibado asoi badana ping thalaba asuk yamna tawriba opposition party se ekoi na thagat sabagi wa nate ekoi su angamba level da ekoi ki best level da ekoi hona jabane ba si suk yamna hona raba si bauda 99.9 hona bada 0.1 do ti thahore na 0.1 do da hekta blame to bane ba hona riba 99% do congress na hona jariba 99% je uroi ba 1% do da ne ba urak toise sumain tawdana kudom bi thinba asoi ba puthok pa se ruling da puthok piragadi masi kayam effective oramani leibak si moigi governance se kayamatik mahaya lamani adu asigumba mayam am lei adu aikhoi se human rights activist na teba political party amane ba aduna asigumba amsu lei asi haiba mayam punamak se karino yengo hujik ai kenomta thamjage wafam amtang losinjarapada aikoi hujik ki policy program no mata BJP gi lairiba policy program their style of functioning their ways of governing the state masida amta naina da bane yo miyam se BJP amasung BJP gi sympathizer sing se BJP da loyal oiba sing se BJP gi policy program BJP gi ashoiba loopholes amata naina royaba adoi tardi ashoiba phattaba aranba miyam se kupsallaga yokhallaga thamba taragadi kari akhoi isa si so asoi badu gi part amana tabraba phattaba pot tu da tongshal laga yauksan taragadi ai sa so phattaba amana tabraba aduna masai gi center da asi haiba yadabra parliament da asi session da asi haiba yadabra haiba se very welcoming suggestion akhoi note tawsan jai adu hairiba punamak se sida lairiba BJP gi yankhai mari se moiga chatmin nariba moi yankhai mari se loin tokraso moi nifu mari se no mata individually oiragasu collectively as a whole oibai individual level da oibai cover da oisinu nataga through letter oina ada thagi gera kaino amta di approach amta di tawna moiso congress ti noi haiba yadabra hairi dumaina hujik MLA oina lairi baneba lakh yankhai crore lawthoga sarkar gi fan lawthoga lairi baneba moigi adu development fund ada fund adana moi myam lairi baneba sarkar gi security myam season araga sarkar gi free da yen ba thaw myam do season araga moi nungai na koi sa chatana masidai da quarter da leidana tawri neba leiba ki kaim tawdrasu moi di yam nungai riba awda leiriba BJP gi MLA myam se moi nifu mari se nongmata su CM da iwa ba cover sida congress hun banataba moigi center da CM to di tawbiyo unabadi phangdre adu ai chithi ama sumaina prime minister office ta president office ta home ministry office ta finance ministry da akoi Nirmala Sitaraman da aina CM thajagre mana response sumaina tawbire e akoi chatlaga hakthengna na unaba ngamdraga su appointment pibiraktraga su aikoi gi site gi taksan baya ba leptana taksalli haidana BJP gi lairiba MLA mayam sida su nongmata di adugumba sakhi sabon do khara tawbiyo ba leiba ki interest ta moida question amta tawse ba congress su tawbiyo tawgano haibana te congress su tawbiyo but BJP do avoid tawgano haibani da BJP da su question se tawse haiba aikoi loina makta question tawbiyo leiba ki damang tanen leiriba mayam sida yae ba ado BJP avoid tawraga BJP neglect tawraga chatkharaga thaira chatkharaga congress ki manga sida sum tarakpa loina thaira chatkharaga congress ki manga sida pop tarakpa loin kan tho amaga honorable prime minister laibak chi gi chawgrama prime minister am leiri haiba kaugre Narendra Modi kauba India gi prime minister leiri home minister Amit Shah kauba am leiri si mayam di loin kauna greba oja bimol na du tawbi di karigino oja bimol na du hangdri karigino sumain tawr leireba nate laibak chi gi bhar punamak se akhoi gi congress ki MLA manga si ga MP ani sida pulap tainaraga moida pulap kokthak sida hapa puro haibududi masi ngambabudi oijage ko nongma soidana su ngamakani 2027 da adum purage bhar do yam puhanningi be bhar do koi 2027 da pujarage aduga miyam gi aning ba pamba thunghanjage adu haujikti khodom bi si ai koi
लेंगाक पाइरिबा डबल इंजिन की बीजेपी गवर्नमेंट से मसीदा तौरगा अखोई पुन्ना होटनमिनर कांदा अखोई अथुबा मतमदा शांति हंजल हलकसे अखोई वामनग्रे हाइबसे आई सुमाइन थमजगे ओके ओजा ठीक सेकेंड ओजा तमकिन तेतकना थमबि तिनतकना थमजगे आई अखोई लर्नेड एडवोकेट ताइना क्वेश्चन मचामतंग खंगनिंगदना हंगजनिंगबने अखोई हुजिकी वहंग पाउखुम तौबसे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट गिदा अखोई लोक सभा दा लैबिरिबा ऑनरेबल अनीना हंगबा मतमदा पाउखुम फजा फजना पिरे हाइबिरि सुमाइना राज्य सभा की ऑनरेबल एमपी नसु हंगबदा आंसर से पिबिरकद्रा पिबिरोइद्रा अदु मंगोंदसु खरा हंगहनसेरा क्वेश्चन से लेबा की इंटरेस्ट ता हाइबसिसु आई ओजा सुम हाइनिंग बाहाय तारे अदुगा ओजा दने इन हाइजरिसे अदु हुजिकी पोचे सबाइन तौदना मोय अहुममकना फजना थबक तौबिरकपो ओइसनु हेना हंगबसु ओइसनु अखोइ लर्नेट हाइबिरिदो आई एप्रिशिएट तौवे अदो आई कइनो तौरगा अनी दु खक्ता तौरगा अखोइ गी राज्य सभा की एमपी हे कानथोकपसे मासु खरा परफॉर्मिंग एमपी अम ओहनसे नॉन परफॉर्मिंग ओहन दबसी फत्ते हाइबदु सुम थमजनिंगना तौबने थैंक यू याम नुंगाइजे